tezitra mafy ary nampiakapeo maly ireo fokon'olona mpandevina eny an-dranomena manoloana ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fitarainan'izy ireo amin'ny fisian'olona maka ny tany fandevenana eny an-dranomena. Mahalahelo iaby ndaty reto zahay iaby eto reto le tsy mamparikoriko fa lolontsika io atoratora ty olo ariariany zahay eto etoeny fa marary avao amy lolo mividabida io ka manomboka androany zahay mivory eto mianjy resaky ny fananovatsika eny ka laha tsy vita mialatsiny aminareo zahay mialatsiny fa tsy hatahotsy le maty avao velo avao manambora anareo ka miangavy anareo mpanao politika etoa io zahay nareo mpanao fanjakany etoa iaby io mba tsy aliantsika mba atrembesonareo manomboka androany ny anjekinareo nisy taratasy ny avy eto nanao forose hangalaky tany zao homeany karany io mangalaky tany zao homeany komoria io de manety ho io avao fa zahay hajamby anjekitsy zahay manomboka androany. Tsy anaiky velively ny endrika famoretana rehetra atao azy ireo ny fokon'olona mpandevina an-dranomena sy ireo mpivarotr'omby fa vonona iady ho an'ny tombotsoa iombonana raha ny fantatra nandritra nititika ny fanaovan'ny roatonta omaly. Misy karany atiliara eto nanao rekete nandefa taratasy ahy tamiko tamy metre io ka manao amiko ultimatome 48 heures tsy raha tany ny babako no tany ndreniko fa tany mpasa ny vezo io tany io efapolo tao latsaky nipetrahanay eo tsy voatointoy zahay zay napetraky ny vezo eto zahay mpivarotse namarotsy teo i amy fotoankenany zao voatoitoy zahay fa hesoreny eo halay fa mana mividy tany ndolo raha ohatsy ka nanatompo io tany io ho nana opposition i tompony tany io fa tsy ho nametraky anay teo ka androany zahay dia mifanao velirano eto fa tsy isaraky ny vezo sy ny mpivarotsomby fa hiraiky maty ray fasana velona raiky ho an'ny tanindrazany toy. Saika efa voafaritsy ny olon-tsotra avokoa ny akamaroan'ny tany fasana ary tampona ny lalana miditra ao amin'ity fasana an-dranomena ity kanaovan'ireto fokon'olona antso fanairana. Ka henanike ze mananjala ity atany mamefefenanike retoa manampetampe ty lalan-taisanay lolo atia tampe satria misy ty trano vato be nao fa lakilatsy zao hotely tsy haiko ino ity ty atanay potopoto maro retiny ahinia moa tany to io fa poto rety retoa henanikio i potombe ty arety anadolonay mba ty are zay fa tsy hita fa misy folo mahere ty anadolona leve tao tsy hita zahay tsy mana lekopitera hibatanay ty lolonay raha handeve zay fa tsy misy olo hainay koa president Rajoelina Tenandranahary iha ianao zao ty fanantenanay farany anankina ay ty ay zahay efapolo raza ito io angatahinay raha nanjia le manao zafady anao roa olo reo esoro any.